Hello guys, now to Phrung Kaham Phrung Kaham channel ke tini bo blog ke chongnai leina narom yawo video nai nokna ang je samo election date slai ye hui mayung ye je samo ka bodi no tawo khrong phai ha mami ke bangma bro leader shau ke Phrung Kaham ro objection rinai bangmi 13 April 2026 salwo but so nema jora tui khayo mo abo manusle ani man bok pandawo bangma letter sinai bai ake objection rinai bai press meet thenai bai ko umodiyo no miyani salo ke abo jorano slai uchi hatre wai ha schedule ta riok phi ha ke abo no jung abo jora sungslai mo no silai ne ni bok pandawo ke tini bo video ko masalaina kenaro siye tongo phainai 13 April 2026 wono arphu ni salo no election riok nai ba bu jo to riok nai ADC election ni bok pandawo hiye ke ha election commission bai ke ye jora te khaye riok mo ke abono tawo ke slai ye tres halo ke ye khiye ha ta bo tres hale bukte yo brefu aboro no sianai bok pandawo naro video no rai samonchi ka thai andara nai tonde abo sing naro kahama ke simai nai ke phaje tawo chong nai le nai grana ke tawo naro abo screen no nai no tong na bo ke mia 18 March 2026 wo ke ha nuko omose ke ha bai khori omose abo mawo ke boro ke saya je live phainai wo riok mo abo ma jora no slai ye je phainai biska 13 April 2026 wo election ni date ke tiok mo abo no sungslai ye tawo ke uche ha schedule ta ba jorak ta bro sungslai mo abo mano nuko omose abo ke boro ke chungbodi ke nayen umayo boro election day 13 April 2026 o naima ong tongmo abono slai ye tawo ke 12 April 2026 April talni nokha salchi naima wo arpo wo se bo election date le ongha ye uche ha songslai yok phi ha ke skang ke 13 April ka abon slai salas kang se tawo ke 12 April o se election ri naima ong thang ha bodi ke ye songslai ri ha miani salo ka bon bo pandona ro je skang o simode 13 April 2026 wo election ni maung ye tongma bong yamani ta oke 12 April ba 12 tarikh April se election ong sinai hanye no jo tona ka sikho rimo se na ro jabo pore rungai le pore phano nai mai nai ke bodi kong ye tong ke tre date le maha phano slai ya only election show ne ma bud ria ne ma salte abono ma cho se slai o tre abos kaus kani somoy brefo bud to ke nai brefo result nai ake sa jorao nomination file khemai brefut mat makana abo jotto su date ro abo jotto su salte role tre moha foslai mokroi je slai mole but sho nema salte abono macho se boro slai o 13 tarikh April o ne maung tomo ta oke abo slai salas ka 12 tarikh April 2026 discount talni arpo se sho nema ke ha bo 12 April 2026 kabon bo pando na joto chikro nema kroi naro boro uchi ha system phimayo discount talni je ADC election no phai ma ha 12 April 2026 wo arpuni salo se ongnai ha ye kabon bo pandawo bo khupor stay ha no si sama siripim se jotot mami ke na ro ba bule sia ke ro pom pitung mayo kabon bo pandawo kogru be sai ke no saku ek narim se he anga sakyo na ro kamakam chimainak na ye discount tal April 12 2026 12 tarikh April 2026 April talni nokha salchinima boni salwo ADC election ongnai ke basuno tini ni video no joto video no rai samon ching ka thya jara nai tumon bo pando no joto no khakchang